Sio higi ya jera. Jana tena gotiroma kania to jera ige hige to na maudo maduma. Jera ige si hige to na maudo maduma. Nedu manu. Gotire hando mundu cio agethie. Gotire kono mundu cio agethie. Ona ngionekana tendete Ngai na agathera na agathinga. Mundu cio kwi maundu arabatara menye. Maya muru wa Ngai augire ni tukamenya ma. Naoma eto kule kuma ukoboine. Koguo tuko mothe muthikiriria witu kuria guothe ale. Maandiko marauga thiini wa Isaia 42:42 wa Janeti. Ngai erire ndungata yake Daudi ati kihinguro kia nyumba ya Daudi ngakigirira ciande-ini ciaku. Maandiko makauga ugatuika muhinguraniri. Koguo kungikorwo kuri andu mahingire njira ciaku. Isaia 42:42 maandiko marauga kihinguro kia nyumba ya Daudi ngakigirira ciande-ini ciaku. Omothe twina funguro. Ogama hau. Omothe twina funguro. Tobe turihe biro nigetha tutikakirengerwo thitima ici. Turugeitha turihe biro tururi murare amwarehe mawira guku nimo matumaga tukinywe tumai na tugikorwo twi smart yo tungiaga biro ta icio kigoco gitikithie na mbere na riu tobe tuthie bureki tugicokereria na reverend Gatune kanitha wa CFM kuma kuria Kahuro tuthie mundu wa Meme TV. To get news as it happens on your phone, subscribe to 20538 for only 6 shillings. Tafarira ya mwigariko wa mathako na iria igukinyagira oro muthenya wa Jumamothi miarahuko Has a go, brilliant. Timu ya Manchester United nayo inapoteza odu ugagi methakitha ina game 12 tari irahotwo cia ligi. Ndaigua ndagweta horo wigi kirumi gia timu iria yahota inyuothe mwatheka pira kuringana na uria nie njui na watho wa FIFA bati guthaka under natural condition haria turehaga athaki timu cia mupira anyiti itania mathako matiganite. Hii ndio ige ni ngumi na ukata kona namna hii. Na guku tutioyaga gathako na ithako mathako mothe haha niho tukurehagira na njira iria yagireire. Hapa panajulikana kama Napetao.